37-godišnja Čačanka Marina Milosavljević rođena je bez zglobova i prstiju leve ruke. Po struci je ekonomski tehničar, ali samo 2 godine radila je posao za koji se školovala. Iako redovno traži posao, još uvek je nezaposlena. Slala sam ne znam nija koliki broj CV-a, minimalna kontakt sa poslodavcima, a to je od možda 20 poslatih jedan poziv na koji sam otišla, razgovori i posle toga nije bilo kontakata sa druge strane. 206 osoba sa invaliditetom nalazi se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku. 21 osoba je sa visokom i višom stručnom spremom, dok je najviše 129 završilo srednju školu. Za Marinu i većinu osoba sa invaliditetom jedina nada su javni radovi. Prošle godine na području Čačka realizovano je 12 projekata. Najviše radnog staža sam stekla naravno radeći ovde u centru preko javnih radova, to je privremeno-povremenih poslova koji traju 4 meseca godišnje. Po programima koji se realizuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje, ove godine 12 poslodavaca dobilo je subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ove godine u filijali Čačak 6 poslodavaca iskoristilo tu mogućnost i dobilo po 180.000 dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kada je reč o programima koje je sprovela država. A sa druge strane i naša lokalna zajednica, dakle grad Čačak, već duži niz godina iz svog budžeta odvaja sredstva za podsticaj zapošljavanja svojih nezaposlenih sugrađana, pa tako između ostalog i osoba sa invaliditetom, i ove godine je subvencija za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom iznosila 300.000 dinara. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđa obavezu poslodavca da u odnosu na broj zaposlenih primi i osobu sa invaliditetom. Poslodavci koji ne ispunjavaju ovu obavezu dužni su da mesečno uplate 50% prosečne zarade. Iz Centra za samostalan život invalida ističu da je diskriminacija osoba sa invaliditetom po osnovu zapošljavanja još uvek prisutna. Poslodavci su spremniji da plate, da tako kažemo, penale i kazne, nego da zaposle osobe sa invaliditetom. Prosto nam je to negde veliki problem i nadamo se da će to u nekom narednom periodu biti rešeno, bar onako kako se priča, da više neće biti mogućnost da se to plaća, nego da će morati da zaposle osobu sa invaliditetom. Prema poslednjem popisu, 8% stanovnika Čačka ima neki oblik invaliditeta.